Dito nga rin mapagayam ti pagkasaritaan. Napagayam tayong Ace. Iti San Nicolas, Ilocos Norte. Sagudayan Norte Surat. Dear Manong Nemi, kunada Manong Nemi nga amin nga banag kadada pagpatinggan na. Amin met nga tao ket agbasol. Mapakawan met amin abasol. No amo nga idawatan ti pamakawan. Ket tunggal basol adda met may tutup adusa. Dusa arumbeng lae nga lakamen tinagbasol. Tapno maamiris iti anyaman na bidut. Anyaman nga bidut Manong Nemi nga naraminan. Awagan naklatan ti Ace iti ili nga sa Nicolas, Ilocos Norte. At tuyak met Manong Nemi nga mangiburay ti makabuklan ti lagip ti napalabas ko. Adyak tupulos sumanipatan. Kadam na mayek nga makaitadakmat iti adal ken pagsaramingan ti biyag. Nebag nga oras tayo aming nga sapada ket kasto mga rod kay nakrugyan nga salaysayan ti lagip ti napalabas ko. Malem idi ta kamkamatendak dagiti kinaririk. Loko-loko akidi Manong Nemi buong ti ulo nga. Uwen. Kamkamatendak dagiti kinaririk. Papatayan dak lagi di Manong Nemi no matukmaan dak. Andaim mo ko kananda paltugda. Impenag ko Manong Nemi ti nagtarahi aging nga timmi punak kadagiti madama ngagliblibot. Tanaira na idi Manong Nemi nga Huwebes Santo. Semana idi Manong. Kasta ko na Manong Nemi ti alal ko. Ay, sabi ko mata. Sandak nga sabi ko mata sandak nga makita na kita manggapkaman kaya ka. Nandagayam kaabay ko nga napintas ng dayag. Hi. Siyak ni Ace. Malyaw Manong Nemi di kinaabay ko nga babae. Nagpintas. Mura nagsagawi si Dirik ng Manong. Imbaga keng kuha na nga siyak ni Ace. Kat injayag tinakulap ko. Inawat naman tinakulap ko Manong kat nagalamano kami. Silin ka no tinagan na. Naglamuyot tinakulap na. Nagpintas. Nakais-isem na ornos na kiti napudaw ng ngipan na. Nagpintasin na pamagi. Makaabukay rik na. Dito ka din di kunada. Nga napudno nga yan. Mawaling ka di Manong ibatamon timak. Pasensya kan Silin. Diyan kang dapat makabusulon no pa'y Semana Santa ita. Tagano ka Silin? Barangay 7. Agkaruba tagayam. Dita ang utso. Siguro kita mamuna ka la. Ha? Mamuna? Sikat tinagan ng Ace dita utso. Buong ti ulo. Kung naktubay kami na umunak. Ano ko Silin? May sak nga troublemaker. Mamartek, sukador, makiramrambol. At dapat dandarik napapatay. Nakabagya ka mismo. Binagkumagkong ko. Magta nakalasat. Kada nakiariglo. Kasta? Masukan-sukat na ganda babae ti biyag mo? Saan nga seryoso kinaet? Yeah. Ano ko tek? Gusto amin ngayon bagam. May papangkanyak. Ngayon matapagpatinggan ti amin sa kani. Itapay kita. Kahit ko nga baliwan ti turong ti biyag ko. Kahit ko nga ikumpesar na kiti amin nga nagbasulak. Kahit ko nagbalbalaw. Agbalbaliw. Ita tanasarakaon. Tasika. Tiya mamagbalbaliw ti biyag ko. Ita tanasarakan kan Silin. Sika. Ti mamagbalbaliw ti biyag ko. Uwan Manong Nemi kenlaat ka nagbaliw ti turong iti panunot ko iti panakamamok kinisalin. Iti malpas ti libot simrekak iti simbaan ket inkupesar ko amin iti namarsoa na kiti nagbasbasulak. Ket di mawatak Manong Nemi ti pamakawan na kening karig ngagbalbaliw akon. Ket Idi, tamakasang petak dito balay. Agmanuak man nanang. Hay, ana. Agmanuak man kunak. Ay, milagro.
Ay, sus Maria. Puno ka din mapaspasamak? Wano, agtagtagay na paklaing, ha? Sus Maria. Nanang, napanak na kilibot. Ala! Nakakilibot, di magmandasan ka narunaw nga nakakita ti bulto. Inang met. Napanak na kilibot sa simbahan. Kining kupester ko amin nga nagbasbas-basol ko. Ana? Yung kupester ko amin nga basbasol ko, nak. Nagkarik iti Diyos. Nagkariak iti Diyos. Nadyak to narabida na kitimading aramid ko. Nagkariak. Agkariak man ka na kayo. Ay, lanak. Nanang abig sangin kayo. Nagsangin lang basta ka makasangin at tiragsak ko. Lukas takit salak lang agtagtakayin. Sus Maria. Lukas takit pinatganin ni Apo Diyos. Tikanayon ko ang inawdawat keng ka. Nga silawan na ko mati panunot mo kenrik nam. Sus Maria. O anak ko. Nagsangsangit kinirakop na. Agyaman ako unay. Siya ako hindi ka raragsakan ngayon na. Ano itultuloy mo ngagpaiso. Di ba nagbalbaliw mo Ace? Kaya no pa'y nabayagin nga natay ni tatang nyo. Naragsakak lagi dita. Uno naragsak laki dita. Itiyan na nga lubong. Kaya maragsakan laki dita kinidwa nga babae nga Jem. Numaamuanda nga nagbalbaliw kan Ace. Sus Maria. Uwan manong nemi nuan niya ting karik iti Diyos ket tinungpal ko. Nagbayad gaya manong nemi tinasingpet nga anak. Nagbayad gaya tinasingpet nga kabsat ken nasiyaat nga makipagdugar. Nagmayat iti saan nga pulos nga sumimsim iti arak ken makibarbarkada. Uwan. Nagbalbaliw akon kaya nakipasadak nga ti tricycle tapno matulungak. Makatulong ang kininanang kanigabsat ko. Makatulong ang kininanang kanigdikastusan mi tinaldaw kaya di kasapulan nagdiduwa kaabsat ko ngagbasbasa. Kaya di kiti barkadak liniklikak ida. Imbilang ko lata ida nga gagayeb ko. Kaya oray pa nagiti dati nga kariririk nagpakawanak kanakwada. Sa ko yung baga nga gagayeb kamin. Huwain manong naimi. Kaslasan da idi nga mamadi. Idi tayo naramid ko ti amin. Nga nagpakpakawan ka nagiti kariririk. Ngagbalinda ko malatan nga gagayim ko manong nemi. Kaslasan da nga mamadi. Ngam dahit at kinabudno. Nagbalbaliw akon. Aging ga manong nemi nga timay sa nasardam. Pinasyar ko ni Celine. Naimbagarabiyo. Tata. Umay ka kumapasyarin ni Celine. Eh, saan kami nga umawawat ti umay agpasyar? Nga nakainom? Nasurugitan nga makabulan nga jak nakaraman ti arak tata. Kaya nga jak tumpulos padasin ti sumimsim ti arak. Mamaatiyak nga ta. Mo ka unay siya si ka Ace. Iso ti pundo tata. Manipod din ang mamukti anak yun. Kinagbalbaliw ako. Nukasta. Kaya puno ti damag nga ni Ati Ace nga taga Utso. Nga kurkuriro idi. Kanita. Nga singpetan. Nagmayad gayam data ti agbalikan na singpet. Ay, kano kasto ko maamin ti aramidan na kiti loko-loko nita. Nagmayad ko man. Wala tata. No, dagiti na lukom. Kaya nagbalbaliw dan. Kaya nasayat ko ma. Kasi naramid ko. Ala. Dumanon ka ala. Ace Barok. Sile, anak. At sa nga ilem. Ni Ace. Iti dahi tangarabi. Manong name kat napalaluunay tiragsak ko. Tako mo dyan na. Kat inaklon ni Celine. Diba nagayat ko kenkuana. Manong naiming kastawan tinagsak ko. Gamot ako na ni Celine kanyak. Yeah. Iba't patig kamit. Ace. Ha? Really? Iba't patig nakmat? Iba't patig kamit unay-unay Ace. Yes! Inarakop ko iso na manong naiming. Celine. Di nagpala ko pa nakasta. Ace. Ama na makarimpay lang natatang na nakarin.
Si Ring pa lang natatang ginanan ko. Diyan kami mas mahalan di kinaragsak ko, Celine. Kata, saan ka labas tara ko ba na. Uy, inamalak manong nemi dagiti lips ni Celine. Apo, nabaran kinanamuyot ng dagiti lips na manong. Ninot-not ko na. Is Celine, dito yan yung kararagsakan ng rabi tibiyag ko. Abagsangit ka. Italaing nga marik na tikas ito karagsak is. Italang agayatak. Sika laing. Aduman idi tinagbaling nga babae tibiyag ko. Celine, ngem sika laing. Tinakarig na kita na pundungayat. Iba't batag kauning unay. Nagtulog kami kini Celine iti di nga rabi manong nemi na di kabigatan na kiting come to a glance iti may sa karagiti fast food iti syudad tinawag. Kaya kasta nga rin tinapasamak. Nakaragraksak kami nga mangmangan kinidi tadakapangan kami manong nemi. Naglugan kami ti tricycle kat napang kami nag-check-in iti may isang hotel. Kasla mapilipilit idin Celine simurot kanya kat simrek kami ti may isa karag iti siled deta nga hotel kat inarakop ko nga dalos. Celine, ang mga napagang-angawan na klay. Ang mga nitulod na ka ng iti babae, iti biyag mo. Maputengak is. Awan ko matipagmutgam Celine. Ang mga numalbayaan ka to? Nuwalak to ni kayat ko? Saan Celine? Saan to mapasamang data? No kayat mo, kalpasan nito kalpasan nito hotel. Kita iyawit ka dun sa Jabalay. Tapnong kasawatan. Celine. Uy. Ace. Nagbanglo ka. Nakaimimas na kiti lips mo. Kat saan lang at kiti bibig mo dakak. No di kat pa itating. Ace. Celine. Iti pa'y baro ko. Uy. Ace. When manong nemi today dagon daway iti silid ti may isang hotel kat napuno ka rin iti asog ka na rin eng. Ace saan man saan please. Anya ti saan mong isardeng ituloy mo. Ituloy mo is ituloy ko. Celine, ituloy ko. Is when manong nemi awang pulus tinakalaped iti kayat tirik nami kini Celine intampok mi tinapudnong ayat manong nemi kadagpadpada kami kini Celine nga mawaw iti diro ti pambatig. Nayagos kami manong nemi ti yuyeng ti alimpatuk ni ragsak. Kad kasla sapsapulan tirik nami ti di mabubusarag o. Kaslada nagsangit nga aweng ti sonata nga nangipalayog iti kararuami. Nga daton ti bagi ken bagi. Lasag ken lasag. Agiga manong nemi ngagpadpada kami nga nakasapaw iti kangatuan nga langit. Uwen manong nemi. Ngem kalpasan deta nagsangit ni Celine. Adya ka mo. Noan niya't kay papanan deta nga panagsangit na. Nagsangit ti babae nga matpateg ko. Namunitanin ti dayaw ko is. Di ka matanagan. Di ka baybayan Celine. Ikarik. Di ka baybayan. When manong nemi nagsangit. Talaga nagsangit. Nagsangit ni Celine gabutam. Napasama ken manong nemi itinag ka. Parang burak ti
ti sasalamat-matan na kristal. Ket kunana. Namulitahan ti dayaw ko is di ka man danagan. Saan kang baybayan, Celine? Ngim, madanagan na mabuting ka is mabuting ka? Mabuting ka kadi kada tatang kinimanong mo? Kanagdilalaki nga kakapsat mo? Mabuting ka kinitatang inanang mo? Saan nga isulat kabuting ko is? Sino ka? Sino ka tigabutin mo? Kabuting ko di bagik. Ana? Taapay. Nadaan at sakit ti puso. Sakit ti puso? When? Kasunod nagsigugak. Ket ko na ti doktor nga may parit kanyak ti agsikog. Napagad ka nun ti panangipas ngayon ko tigbalin nga anak ko. Oh my God. Di taonin ti pagdanagak is kasano agbunga da ito nga panakalipat ta. Sanggang danag, Celine. Agpatulog tayo tinalaing nga espesyalista iti puso. Ganita, tanasapa pa eh. Agpagas ka nga na impan. Ken agkontrol ta, tapno malikdikan di pa nagsikong mo. Ngam talagang buti nga madalagan ng is ikarikan ka. Saan ka baybayan? Tulungan ka. Ikatam na tanga panagbuteng kaya panagdandanak mo, Celine. Celine. Baya nga ba narakom nakmanin? Di mo ka din kaya? Ha? Ala ka di manin? Inagkakmanin manong naimi dikitiya narumpi kan nalamuyot nga bibig na. Nagsagawin sumanin tiriknak manong naimi. Tanakaim-imas dagiti bibig na nakanananam manong naimi nakustangan na namek kanut-nutin. Ace, di mo ko na yun ulitan taman ti amin. Wen, ulitan ta. Kat na ibimas manin. Awarin ti maniknam nga sakit. Kat agampayag taman nga dumanon iti kangatuan nga langit. Ace. Ace. Oh, saan please? Anya man hindi saan sa mong isarding Ace. Ituloy mo. When ituloy tang. Oh, Ace. Celine. Oh, Ace. Oh. When manong nami kas taunay manending kam panagasog kan panagarang-eng ididayta agundaway ti may kadua may katlo agundaway. Ay ganal pasen ti talo ka oras manong nami nga short time ako na. Kaya nagtulag kami kini Celine. Ngagdan na kami. Agdan na kami. Aglib-in kami manong nami. Naglib-in kami kini Celine manong nami kat dinublek ti kagat kong agpasaday tricycle. Tapno lang makaornongak, wano maornong ko, at da maornong ko, nga usaraminto ito nagkasar kami. Kading-karikan ko na, nga ikasar kunto. Nagkontrol kami met tapno saan ngagsikog, kaya na pinaagasan mi iti sakit ti puso ni Celine, baring na maimbagan. Ngam na kem siguro ni Apo Diyos nga agsikog ni Celine, manong nemi. Pinanagnagan dahil tati doktor na nagpa-check upan mi. Kata, agungat idi ti katugangak alalaki idi mamuan na. Apo, susaknog na ako. Di kayo mataya. Nagkontrol. Nagkontrol kami matatang. So na lang ta, nagbalimot lahat. Iso. Nagliway kayo siguro. Ano sa doon talaga ko mga sangkay nga nagliway, awang kumadita. Awang kumamatirak kaya problema. Ay, jablo. Tatang, manang nga asin na po Diyos. Saan nga tamit nga baybayan, dagiti agina. Ngayon ito tilag nag-ipam Ace. No, dadagas na mapasamak tiyan ako.
Hawan ti sa bali nga aking basol mo saan nga si ka. Ay, tatang. Silin. Saan ka kumang agsuot ti kasta? Nagpadpata kami kini Ace nga di mi nagayatan ti napasamak. Napasamak ti kastoy. Kaya no talaga nakim ni Apo Diyos nga maipayan na kayo ti apo ko. Nga awan ti dagas sa mapasamak mi nga gina. Dakilo unay pagyamanan tayo. Katuan ay masusapod na natin yun ay unay ti doktor nga may parking kadagsikog. Na posible, ay Diyos ko aya. Alakit sabi ko ba? Isalakan na kayo Apo Diyos. Iti kaadan ti saksaklutan ti asawak nga anak mi manunay mi adadan nga guide ko ti nangged iti pagbiag mi. Kaya dumapay kasapulan mi nang runa ti kasapulan to di kiti agina into na agpas nga iti asawa. Doblem ti panagananad mo ha? Silin sweetheart? Uwin. Samo ka baybayan ti bagim tapno di mat mabaybayan ti anak tayo ti tiyan mo, okay? Agtumar ka naggateg ka iti vitamin mo na inreseta ti doktor. Ken saan tagaliwayan ti mapan na at pakita doktor ha? Ken saan tagaliwayan tagsibog. Nagsibog. Si Kapot. Muna kay Mimas ka. Aramindag madayta nga talaga ti managanan ko Ace o rin no, sa mong ipalagip. Kahit kung ipasngay ko nga normal ti anak ta. Gawan ti dakas sa mapasamak mi nga gina. Ngim no dadumakit. Anya? Kahit anya? Sa alatang may kati pa nagdandanan ko. Banag, agdanag kak, mariribukanak, panunutik, posibleng to nga mapasamak iti panagpaskay ko. Kita, mariknag, nagsakit dito ti pusok. Silin, sama kami na pampanunutin dito, ato sa nagsakit ti pusom, si kami lang magharamid no, si kami lang mamagsakit ti pusom. Sa mo ba, hanggang na tingka, positive. Hanggang nag-negative. Ha? Amo mat nga da sakit ti pusom. Iso nga ti aramidem. Imbes nga panunod ka ti negatibo, dagos mong ibawing ti panunod mo ti positibo. Tapos saan ka makarik na ti sakit? Ken kang ron ti amin. Dagos mo kasalita na hapon Diyos. Ngagkid daw ka ti tulong ken panarabay na. Kada kayo. Kastamot no ko tararamin di Ace. So, Diyos ko, saan na kam kuma nga baybayan nga gina? Saan ko man Diyos ko pangaasyo? Alala, Diyos ko, sabi na ko ma. Amen, sabi ko ma. Nagtultuloy nga road manong nami iti pa nakakatikat ti panawen na kunada. Ti aldaw lawas ken bulan. Piton nga bulan ti sikog ti asawak. Adadapay nga dinublek, tinagpasada, tinagsapul iti kwarta. Kinadaduma manong nami, palpalagipan nakmat ni nanang. Ay, Ace, nanang. Baga ba doon sikat nagsakit, iti kastoy nga raramidem? Ha? Sus Maria, ikamati inanatabagin, barok. Kapailag na doon nanang. Dinagpakadanagan. Kasapulan nga ramidag na ito hitap no. Makataggadak, makasaburo ka ti kwarta. Oo, nagkasapuran na kita agina, ti asawak. Una, malaglag ba manak? Aming aglabas ka dakes. Nalabas ti ba nagtrabaho, ang mga nagsakit ka. Kaya dakdak kila ti problema. Jesus Maria, kasla ita. Anya ti orasan. Nabayag itayang nga nakapangan, ka nakaturog ti asawam. Baka no, di ka painangan. Mga anak itan nang sakto mapamanin ti silid mi ti asawa. Na? Mga anak itan sakto mapanin ti silid ti asawa. Silid mi ti asawa ko na tapno makain na nakmet ten. Ibo na. Nik, ano dyan? Ni silid. Alay! Salay ko! Alay ko! Anay ko! Ha? Ni silid? Ay, kita mga nuwag anakin. Ay, susapo kaya. Sus Maria ako na. Alang ka, hindi itaray mo sa ospital. Nanang, alay ko, ti tiyan ko, nanang. Hawa nga di pa,
Adak ditoy, adakon silin. Mabitlaeng, umayakon. Intaray ko nga rod nga dagos ni Celine iti ospital manong Nemi. Kad madandanagan akmuray. Hamusta da sakit ti puso ti asawa ket premature ti ubing. Kasanod, Diyos ko, isalakan niyo kumantikit agina. Inasikaso nga dagos na gini doktor manong Nemi ti asawa. Insarek da ti delivery room ket siya. Nagdaratsuak man di chapel ti hospital. Kaya dituyak manong Nemi. Dituyak na si papasanik nga nagkarkararan. Diyos ko. Saan yung baybayan ti asawa? Saan yung mga baybayan di kita agina, Diyos ko? At dahi ti pegad di kita agina, Diyos ko. Kanawan sa baling kamangag apagpatulungan no saan na sika. Saan sika, Diyos ko? Tanda ka na kayo. Ti pangandeng kanantuyak ng pagpakaasi. Agpapakasya ko na iti ado ka na kayo, Diyos ko. Isalakan nyo kumadig iti agina. Ikan nyo ti pigsa ti asawak na mangidek iti anak mi. Ikan nyo ti biyag ti anak mi, Diyos ko. Napao ti biyag para ti anak mi. Ikan nyo tapno aday suna amang tedi ti ragsak ken liwaming ang sawa. Kaya na amin na mangipatpatid keng kuana. Diyos ko. At tuyak ang pagpakaasi unay ka na kayo. Ulitek. Ispalin niyo kumati anak ko. Saan niyo ko mga baybayan di kita agina. Diyak kayat nga mapukaw ko ida. Mga asi Lord. Ispalin niyo na kita agina. Uwain manong Nemi pasnek ko tinagkidaw iti tulong tinamarso. Nagpagpakasya kiti Diyos. Nagpagpakasya iti aduken kuana. At dandananang kanti katugang alalaki ti ospital nga madapay lang ti asawak iti delivery room. Halala. Is anak nanang. Patimkiram ko matipakinakam mo. Agkararag na kinapo Diyos. Gab-gabong di chapel nanang. Nagkarkararag. Kanuri ita. Ituloy ko nagpagpakasi ti Diyos. Saan ako mga maybayan na kita gina? Jesus Maria, kisabay ko ba? Awan di sa baling aking basol. Ala? Nanang, kadunggahim ni tatang. Wey, nawan di sa baling aking basol no at dadaga sa mapasamak ti anak ko. Tatang, imbaga keng kay ni Ace. Asaan nga mabaling agsikog ni Sinen? Manya tinapasamak. Abalayan. Saan nga tiyempo ita ti panagpinamasol? Nakem ti Diyos ti panagsikog ti anak mo. Ket noan niya man ita ti mapasamak da nga gina. Nakem lang ti Diyos. Nga rumbeng unang entay awaten kas pagariga. Sus apoya, Sus Maria. Siya aking expression neta, Sus Maria. Tulungan tatang. Tumulong kayo kuma. Nga mangikararag sabi ko man tamay spal na kita gina. Nanang, suday dyan ti doktor. Ha? Rimuharin ti doktor. Alalala, umay kayo. Tay-tay sa lutsudin no anyan tinapasamak kay di Celine. Umay kayo. Uwain manong Nemi rimuharin ti doktor. Kat siyak amismo timo na nga simmabat. Sa batek, kahit gumamon nga dagos ti kasasaan. Dagit aginak. Kinunak. Sumabat akbet nakay nga amalayan. Sige tayon. Naragsakan kami manong Nemi idi tay baga ti doktor nga nakapagpaskayan ni Celine. Huhen nga sibibiyag da nga gina. Iso na lang tagpadpada da manong Nemi nga under observation. Gabuta premature nga rod ti ubing ken napakapsutan kanu ti asawak manong. Ngaman yan nga ulpit ti panawen manong Nemi. Anyan, nilulpit ti panuwan ko na. Tagal pa sa laing ti duwang aldaw. Duwalaing aldaw, ano name, sipod nagpasangay ti asawa. Kanaan yan, ngulpit ti panuwan.
Doa lang nga aldaw nga naikanti biyag ti anak mi. Inalamat lang ni Apo Diyos. Apagbiit manong naming ti impabunod na nga biyag. Pimusay ti anak mi. Kalpasan ti doang aldaw. Kita pati kirim tarik na maayos anak. Masapol nga awatan tayo. Ti kinapod no. Jesus Maria. Kinapod no nga niya nanang. Kinapod no nga nasakit. Talaga nasakit unay kabatam. Umunang anak mi kini Celine. Nekanla ti duwa nga aldaw tapno umangas nga magkalpasan na. Anya tinapasama. Pinatay madlahing ti Diyos ti anak mi. Ay Diyos ko, ya. Diyos ko, Sus Maria. Sagang sa otikasta. Pinatay ti Diyos ti anak yo, kunam. Pinatay ti Diyos ti anak mi, kunam. Samo nga sa wanda ta anak, Sus Maria. Nakem ti Diyos na nagsikog ni Celine. Saan ka ni? Nakem na nga naipasangay ti ubing. Ngayon niya tinapasamak kalpasan ti duwang aldaw. Kitayin nyo tilangan ti anak ko nanang. Ti apo ko yo. Saan nga mang anges? Natayan. Kita sino ti akin nakem? Nasakit nga talaga nanang. Nasasad lang ang mga roden no saan nga nagsikog ti asawa kita. Lumamuan ni Celine nga natayon ti anak bi. Anya tinamnamahin yung aramidan kan mariknana. Kagangay nga ang sakit trik na ti asawam. Saan nga baling nga maamuan ti anak ko? Ano to kunayo? Tatang? Kunak, saan nga mabaling nga maamuan ti anak ko? Nga natay ti pasangay na. Ay, abalayan. Kinahada niya, adda sakit ti puso ti anak ko. Kahit numamuan na. Numakita na nga nakamansayagan ti anak na. Ay na, mga no, ay susapo ya. Diyos ko, Sus Maria. Saan nga mabaling nga dadagas nga mapasamak ti anak ko? Tatang, wine! Natin pagbaga kayo nga si Ace. Saan nga mabaling nga dadagas nga mapasamak ti anak ko? Saan nga mabaling mat? Saan nga mabaling nga kalbasa nga natin? Apo ko, kit matay mati anak ko. Sus Maria nga maadda karbangan ti ina. Nga mga muno ayan ti anak na ken makita na ken makakita ken kuha na iti maudi ang gudaway pudon ti kunan ni nanang tatang susapo ya at akarbigan ni Celine ken saan tayo nga mailimit ken kuha na ti amin ken no at damadagan sa mapasamak ken Celine tiyaklamon no niya taramindag laki di amon. Si mamansayagan ti anak bimanong nemi. Idi tamapon kun alain nga iyawid iti balay ti asawa. Galmasan nga ibaga ti doktor nga mabaliming inyawid. Gaputa napasublinan ti pigsana. Celine, pati karam ko matipakinakim mo. Napigsakon kalpasan ti duwa nga aldaw Ace. Kahit kung di kawid, kahit kung makita ni baby, kumusta suna? Celine, kapag nagsanay ka. Ada ka din napasamak? Ada ka din dakas na napasamak kini baby? Agawitan. Ganoon yan tuman ti masang patami di balay. Patib karam kumati pakinakam mo tirik nam. Naglagay pang nada sakit ti puso. Gusto nga masapol nga baling ko kumanitib ka. Please. Taapin namin. At ka didakas nga napasamak kay ti anak ta. Ibagam. Celine, tapusom. Naglagay pa ang sakit ti puso. Kaya't kun nga maamuan ti kinapod no Ace. Ibagam. Natay ka dito anak ta. Natay ka din yung baby. Ha Ace? Agsaw ka. Agsuka! Adda kang palaeng itidalan nga agawid manong naming kastauna yung tiro nga ken panagdungaaw ti asawa. Nangaro din iti tamasang makasangpet kami ket makitkita nan nga nakamansayag ti anak mi. Sanga po nun na ito. Sanga mawalin nga matay ti anak ko. Saan ka mawalin?
silid. Agtalna ka. Anak ko. Bebe. Agtalna ka, kunak. Anta sakit ti puso, magtalna ka. Ang mga no. Ay. Silid. Saan nga po na ito ay? Silid, sana ka manawa. Lumangis ka. Agsaw ka, Silid. Anyan nga nagsakit, Manong Naimi. Tadi dati matlaing nga aldaw panang iawid ko ti asawa ka nakakita ka nakamansayagan ti anak mi. Isumat ti pupusay na. Isumat ti panakatay ti asawa. Nagsakit nga talaga, Manong Naimi. Anyan nga nagsakit ka nagsaib nga lakamen. Agpadpada ka na pukaw ko na kita gina. Nakasasayam unay, Manong Naimi. Abay nga nas ka ni mapasama kanyak ti gastoy. Nagsayam nga buyain ti panagamay da nga nakamansayang nga awanin ti angis da. Agwalwalaak. Dinanog-danog ko ti ding na semento, Manong Naimi. Anak, agtalna ka, Sos Maria, agtalna ka. Naulpit isuna na lang, naulpit ti Diyos. Ala, Sos Maria, ya. Sa among asawan ti kita, agbuteng ka kumanga mangibaga. Dahil ta anak, yung pudno ti kunak na nang nagpagpakasi aki ti Diyos. Inulit-ulit ko ti magpakasing ni salakan na nagiti aginak. Ngaon ko matita ka sa mapasamak ka nakuha ng anya ti napasamak. Naskan ka di pay. Naskan ka di nga isuda ti may sakripisyo. Tapno laing may karok na kiti ado nga mas pasul ko ti kalabas. Iso nga naulpit ti Diyos. Alain nakmaten. Tapno sumurot akon ka na kiti agina. Kahit kumuntan ti matay. Gusto na anak ko, Sos Maria, ya. Awaten tayong ti kinabudno. Gusto nan. Huwain, Manong Naimi, nagsaim unay. Pinabasol ko idi ni Abo Diyos. Ngayon sumat lang din ang silaw iti panunot ko. Kahit nga awate ko ti kinabudno. Adagiti agina, tinisakripisyo tapno laeng. Tapno laeng lakamek, Manong Naimi, tidusak kadagiti nagpasbasulak iti napalabas. Diyak pulos ida panawan adaklat ti sibay tilungon digiti agina. Kaslasan nga maibus, Manong Naimi. Dagiti luwak. Abo talaga kasakit nga talaga. At damadlata ni Nanang, Manong Naimi, nga magpatpatid ka kanya. At damadlata ti katugangak, Manong Naimi, ti ama ni Silin. Nga hindi ka talaga nga pagpabasulan na. Ay man na pengal ti mabalin na. Kat kastamo ti napasama. Alala, ustunan. Ace. Awatan ti kinapudno. Kat nas kanin nga. May tabo ng tibangkay da kita gina. Pinalubusak pa yung Manong Naimi da kita adu nga luluwak. Hindi ta may tabo ng piman da kita gina. May mesa nga pansyon, Manong Naimi, tinagyananda. Nagaway titakil alungon nga nagyanan ti asawak. Nga nayabay matibasit nga lungon nga ihan ti anak mi. Nga duwala nga aldaw. Nga nagbiyak dito lubo. Sagal pa sa kinamuan ti asawa ka natayan ti anak mi. Sumatan ti ipupusay na. Kabuti sakit ti puso. Agdanag idi ni Nanang, Manong Naimi, tamang ano subliak. Ti kinalukok. Iti kalabas. Timbas ko mga agpasada ak, Manong Naimi. Nadak nga gininom. Ori bigbigat. Al-al daw. Kaya tigitipada ka tricycle driver, Manong Naimi, ti mangyaw-awid ton kanyak no kasta nga mataya ko ni ti Barte. Kaya numausawa na ako, ay na, barok, is, aya,
Nanang, hindi kasto nga raramidem. Saan lagi di nga nanagsakti asawam? Kaya ba't ang panunutin na nga talaga? Ang mga no, damat-dagat sa mapasamak ka. Kaya ko pa inanang. Anak ko mga kayat mo. Agbarbartek ka, no kasano ka rin no, di kita dinangdang ram idi. Di kita dinadani mo pinapatay. Di kita kalablaban mo. Di kita mangipangpangtakan ka. Numasarakan na ka. Mga no, di mo pupuutan nga dugsulan na ka. Bagkungan na ka. Nga sumangpat ka tuwin nga may isang nga bangkay. Kaya ko pa inanang. Kahit ko matindi matay. Tapno inakundanunan na kita gina. Inoloko na kita. Among barok, ada plano ni Apo Diyos para kang ka. Anong plano na kanya? Apay naskan nga biyagak pa eh. Sa kumata na na tayo imbas ka na kita gina. Gabuta. Agsingsingpat ka. Ituloy mo tagsingsingpat. Sala nga may mesa nga babae. Tiada dito lubong marok. Tagibinem ti salunat mo. Agpagwapo ka. Anya mo, baka no, dadun dumteng nga sa bali nga silini ti biyag mo. Intuloy kumatlang tinagpasada at tricycle dito sa Nicolas manong Naimi. Ngam sala tamat na maliklikan, ngasta nga mumalem, uminumak. Katapno di kasta kat sigurado ko na. Iawid ko di katangik nga arak kan pulutan. Dito yung kumalay manong Naimi nga uminom. Aging ka manong Naimi at imaysa nga aldaw. Nagpaspasada ak maysa nga nalapsat ng chicks dinaglugan kanya. Manong mamalin? Sa dinuading, jelawag? Aglugan ka lang ti jeep. Alan kayat ko nga tricycle ti paglugan na. O sige, idiyawat na tiplete na manong Naimi saan ko nga inala. Ay, kami manong, libre latan. Oo, basta itad mo kanyak ti cellphone number mo. Ken tinagan mo, of course. Siyak ni Eileen. Hangasilin? Eileen. Nato cellphone number ko. Thank you. Eileen? Balayo na ito? Pabalin to itong magpasyar? Kasi ka manong kumagpasyar. Agayatak manin manong Naimi. Inaram ko nga rod manong Naimi ni Eileen. Hindi makadakas manong. Pulis ti amana. Kaya di maamuan na no, sinuak, kana sinuak idi manong Naimi nga kaadda ti kasok no pay na areglo. No pay awan nagtulog nga kasok manong ngam dinakayat. Ay, jak kayat tikaskan ka. Taore kayat nakatanak ko. Jak to'y palubos nga nakayat ang asawa. Manong Naimi sa anak man nga naklon ni Eileen ngam talaga mariknak ken madlaw kong ipatpatig na. Aging nga awanin ni Suna manong. Tanapanan nagtrabaho sa Manila. Jak matin makontak. Napahayak manin manong. Kat kaslaawanin ti dumteng pay nga sa bali pay nga babae ti biyag ko. Kaslaawanin tagtalag kanya. Kastoy gaya manong Naimi ti biyag ti loko-loko. Tuwarin og balbaliw kan. Kaslasad na kang ikan iti kundaway nga makapagbalbaliw dagiti padang nga tao. Naubay kasta manong Naimi ubay nga magpailain ko naktinakim ko. Intultuloy ka ngurot tinagtrabaho nagpasada tapno tulungak ni nanang ken matulungak dagiti duwa babae nga kapsat ko. Wen. Ang dami sa bali pa'y manong Naimi inarem ko nga babae taga-tiyandaan dito sa Nicolas ngam ti makadakes. Adamatan kaya na yat. Ti makadakes manong Naimi ipangpangtanak ni Drigo. Ti kaya na ayat ni Elsa. Gabot kahit ko aliklikan manong Naimi ti riribok. Sa anak ko nga nagpilit pa eh. Nagtultuloy manong Naimi ti panagkrusonadak karag di babae nga mas dawak. Ape nga sanda ko na kayat ti babae. Kaya nito, tasagbay nga nagamamu kam kinisilin manong Naimi kat nakaado di chicks ko. Wen, maminsan lang akid-dayak. Maminsan lang awisak o manugot eh. Maminsan lang manong Naimi awisak nga check-in ko. Mayato. Sana nagbalbaliw data nga pasamak ko no. Kinagalad ko manong Naimi di mamu kinisilin.
Imapay. Apay nga naskan nga mapukaw ko na giti agina. Apay nga awanan ti kasukat na dito puso. Apay nga awanan ti mamati kanya. Iso nga ti agdama manong nemi baruak pailaeng. Ken baruak to akanayon. Aging kang alaan nagtungatan na po Diyos. Kata, wan. Mapangkunton danunin manong nemi. Dagiti aginak. Iti nagkaysa nga biyak. No talaga, nga awanan tinekari nga sumukat kadakwana. Tultuloy kong tinagbalin nga nasingpet ken nagaget manong nemi. Dati nga ro ti pagkabuklan, tilagip tinapalabas ko nga jak tupulos malipatan. Kadagyaman naklaunay, iti anos mo nga nangiba sakit sapi ko mga tinakaibati akman iti adal. Pagsarmingan ti biyag, karigiti padak ka nagdingeng. Narigat tinaluko. Taorek balbaliw ka, kaslasaan nga may kanpay ti kuntaway, ngagbalbaliw. Tuoy nga ro dagyaman nga pagayam mo, Ace, iti San Nicolas, Ilocos Norte.